Sebelum kita nyate, kita belajar dulu bikin sate. Nah, Arengnya ini udah parah ada. nih. Pasang dulu nih. Tenang, tenang. Pasti. Belum matang. Wah, ini belum matang nih. Nani? Abang, lu lagi ngapain? Hah? Gue lagi belajar nyate. Apa? Belajar nyate? Kagak gitu-gitu amat kali bang. Udah dah, mendingan lu tidur sono, ngebungkel di emper daripada gua ngantepin lu nggak jelas.